бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини рушди устувориву иҷтимоӣ, вусъат бахшидан ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҳӣ Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафари корӣ анҷом дод. Нахуст сарвазири мамлакат дар ноҳияи Кушониён аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили Дарёи Вахш воқеъ дар деҳаи сарипули ҷамоати шаҳраки Бохтариён боздид намуд. Зимни шиносоӣ ба масъулин ҷиҳати босифат анҷом додани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва иҷрои кор дар муҳлати муайян дастуру тавсияҳои мушаххас дода шуд. таъкид гардид ки татбиқи чунин лоиҳаҳо дар ҳифзи заминҳои кишоварзӣ, пешгирии хатари офатҳои табиӣ ва таъмини амнияти аҳолӣ нақши муҳим дорад. дар идомаи сафари корӣ Хоҳӣ Расулзода дар маҳаллаи Умари Хайёми шаҳри Бохтар тарабхонаи бренди байналмилалии KFC-ро мавриди истифода қарор дод. иншоот бо тарҳу намои муосир ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шуда дорои шароити хуби хизматрасонӣ мебошад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин маркази хизматрасонӣ 90 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд ки ин иқдом дар самти беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти калон дорад. дар ҳамин рӯз Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҳӣ Расулзода дар шаҳри Бохтар ба фаъолияти маркази савдои Наво оғоз бахшид. иншоот бо ташаббус ва маблағгузории соҳибкори маҳаллӣ Ҳабибов Шарафҷон дар масоҳати 360 метри мураббаъ бунёд гардида бо тамоми шароити муосири хизматрасонӣ мавҷуд мебошад. марказ барои фурӯши молҳои гуногун пешбинӣ шуда дастрасии сокинон ба маҳсулоти заруриро таъмин намуд. зимни шиносоӣ ба сарвазири мамлакат иттилоъ дода шуд ки дар маркази савдои Наво 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. бунёди чунин иншоот ки рушди соҳибкорӣ дар кишварро бозгӯ мекунад, ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, беҳтар шудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани шаҳри Бохтар саҳми арзанда мегузорад. сипас сарвазири мамлакат дар маҳаллаи ҳоҷишарифи шаҳри Бохтар аз роҳи мунфарҷгардидаи аҳамияти маҳаллӣ дошта боздид намуд. иттилоъ дода шуд ки бо ташаббуси оилаи Ҳайдаровҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 318 километр роҳ бо сифати баланд мунфарҷ гардидааст. Хоҳӣ Расулзода ин иқдоми соҳибкорони ватандӯстро намунаи ибрат арзёбӣ намуда ба оилаи Ҳайдаровҳо барои саҳми арзандаашон дар ободонии диёр изҳори сипосу миннатдорӣ баён кард. мо оилаи Ҳайдаровҳо тасмим гирифтем ки бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 318 километр роҳҳои маҳалли Ҳоҷишарифро асфалтпӯш намоем. дар баробари асфалтпӯш намудани роҳҳои маҳалли Ҳоҷишариф ба 200 хоҷагии маҳалли худ оби ночокӣ овардем ва ҳамзамон чароғон намудани маҳалли кӯчаи худамонро бартараф намудем. мо дар оянда кӯшиш менамоем ки саҳми арзандаи худро дар ободонию пешрафти ватани худ гузорем. сипас дар маҳаллаи истиқлоли шаҳри Бохтар ба сарвазири мамлакат лоиҳаи бунёди зеристгоҳи барқии 110-35 киловолта муаррифӣ карда шуд. масъулин иттилоъ доданд ки баъди мавриди истифода қарор гирифтани ин зеристгоҳ талафот ва сарборӣ дар мавсими зимистон коҳиш ёфта мардум бидуни мушкил бо барқ таъмин карда мешаванд. дар доираи сафари корӣ сарвазири мамлакат ба ноҳияи Ҷайҳун низ ташриф оварда аз рафти корҳои сохтмонии нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори 250 мегаватт ки дар деҳаи кӯҳдоман дар масоҳати 748 гектар амалӣ мегардад шинос шуд. таъкид гардид ки татбиқи чунин лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ дар доираи сиёсати давлатии рушди энергияи сабз барои таҳкими истиқлоли энергетикии мамлакат, истифодаи самаранокии манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва рушди устувори иқтисодии миллӣ
اهمیت استراتژی دارد. در دهه آزادی ناحیه جیهان سروزیر جمهوری تاجیکستان از فعالیت جمعیتی دارای مسئولیتش محدود مرکز یک لخت ختلان بازدید نموده با جریان پرورش پیسته و بادام شناس گردید. اطلاع داده شد که مساحت عمومی خواجگی 50 گکتار را تشکیل داده. از این حساب در 38 گکتار پیسته و در 12 گکتار بادام پرورش کرده می شود. تاکید شد که رشد چنین باغ‌های اینتنسیوی در سمت افزایش استحصالات کشاورزی، تأسیس جایهای نو کاری و تقویت اقتدار صادراتی کشور مساعدت خواهد کرد. سفر کاری سروزیر مملکت قاهی رسولزاده در ناحیه 5 ادامه یافت. سروزیر مملکت نخست از فعالیت خواجگی دهقانی غیور بازدید نموده با نشأونمای پخته زیر پلیانکش شناس گردید. مسئولین ابراز داشتند که استفاده این اصول نسبت به طرز عنعنوی کشت برتری‌های زیاد داشته، با صرفه وقت و آب مساعدت نموده، خراجات زیادتی را طلب نمی‌کند. حاصلناکی نیز با استفاده از این اصول برتری‌های زیاد دارد. همچنین در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 ناحیه 5 با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان بنای علاوگی برای 240 خواننده مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات نوی تعلیمی با تمام شرایط ضروری آموزش مجهز بوده برای بهتر گردیدن سطح و صفت تعلیم و فراهم آوردن محیط مساعد آموزش برای خوانندگان مساعدت خواهد کرد. سفر کاری سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان باز یک دلیل روشن توجه رهبریت عالی مملکت به رشد منطقه‌ها، وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری، بهتر نمودن سطح زندگی اهالی و تطبیق با ثمر هدف‌های استراتژی دولت به شمار رفته برای رشد منبعد اقتصادی و اجتماعی ولایت ختلان زمینه‌های مساعد فراهم می‌آورد. سفر کاری سروزیر مملکت قاهی رسولزاده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان نیمه دوم روز با شناسایی از رفت کارهای ساحل مستحکم کنی در ناحیه فرخور ادامه یافت. ساحل دریای 5 در حدود ناحیه فرخور 74 کیلومتر طول کشیده. در 98.6% این مسافت کارهای ساحل مستحکم کنی انجام داده می شوند. این تدبیر در 4 قطعه خوفناک از موضع درقت تا موضع کوکول عملی شده. هدف از آن پیشگیری خطر احتمالی بالاروی سطح آب دریای 5 به راه نوبنیاد نزد سرحدی، زمین‌های کشاورزی و دیگر انشاءات اهمیت اجتماعی می باشد. به حالت امروز در این موضع حجم گزارش آب در یک ثانیه 1800 متر مکعب بوده. این نشان دهنده در صورت گرمشوی هوا می تواند باز هم افزایش یابد. از این رو سروزیر مملکت قاهی رسولزاده تاکید نمودند که کارهای ساحل مستحکم کنی باید با صفت بلند و با رعایت پوره معیارهای مهندسی انجام داده شوند. زیرا اجرای با صفت و سری وقتی چنین کارهای مهندسی نه تنها به حفظ اینفراستراکچور بلکه به تامین امنیت اکولوژی و اجتماعی اهالی نیز مساعدت می نماید. همچنین تاکید شد که طبق دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مسئله‌های تحکیم ساحل دریاها، پیشگیری خوف آفت‌های طبیعی و حفظ حیات مردم از سمت‌های مهم سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. طبق معلومات تا امروز در 4 منطقه آسیب‌پذیر بیش از 8000 تخته سنگ‌های آهن و بتونی گذاشته شده. کارهای محافظتی نتیجه‌های نظررس داده ایستادند. در روند کارهای ساحل مستحکم کنی در ساحل راست دریای 5 در حدود ناحیه فرخور بیش از 100 نفر متخصصان وطنی با استفاده از 60 عدد تکنیک صحابی فعالیت نموده. مسئولین خطر بالاروی سطح آب در موضع‌های خوفناک را سریع وقت مشاهده و پیشگیری می‌نمایند.